Emakhosini siyavusela. Sibingelela wena ney'talo ohamba naso. Um, ikhona le ngifuna ukuthi ngiyixoxe kancane. Engakhulunywa kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngendaba yalezi inkulumo zokuthi umuntu kuthiwa ukhethwa abantu abadala. Ukukhethwa kwabantu abadala into enhle ukuthi ukhethwa abantu abadala. Kodwa it's nothing that should excite you if kuwukuthi abantu abadala abavumelananga ngo-elethu uma ngabe bekukhetha. Ngithini kuwena? Angikhulumi ngokukhethwa abantu abadala ngoba nakhu unesiphiwo sokuthi ube umelaphi or wena uyobreak ama-generational curses kanjalo kanjalo, no. Ngikhuluma ngokukhethwa abantu abadala ukuthi uhambe uyoba umkhwenyana kaSibanibani noma uhambe uyoba umakoti kaSibanibani. Uyabona-ke labo bantu labo aba-spiritually gifted base bakhethwa abantu abadala beminye imizi ukuthi bebe umakoti noma bebe umkhwenyana wakhona, bajwayele ukuzithola besenkingeni enkulu. Leyo nkinga leyo isekutheni, one, abantu abadala uma ngabe kuwukuthi zonke iy'dalwa azivumelananga ngokuthi uhambe kuloya muzi uyoba umakoti noma umkhwenyana wakuloya muzi, uyohlezi wena uthola amafayili nezinto ey'negative ngalo partner oya kuyena ngenxa yokuthi laba bengavumanga ukuthi uye khona. They are rebelling and they are giving you reasons why you must leave. Right? Two, njalo wena uyoba nenhliziyo encane kulobo budlelwane ngoba abantu abadala abavumelananga ngo-elethu ukuthi uye lapha kuloya muzi. Right? Njalo wena uyohlezi ubona izinto ezirong ezenzakalayo, uzojabula u10 minutes base emva kwalokho udinwe u50 minutes wena. So kubalekile ukuthi abantu abadala ngalesikhathi bekhetha ukuthi hamba uyoba umakoti wakuloya muzi noma thatha leya ntombazane ngoba bakukhethile ukuthi ube umkhwenyana wakhona. Base uya-check kubantu abadala ngabe kuvumelene zonke yini izidalwa na noma khona umbango okhona. Leyo nto ikusiza ekutheni uma ngabe kukhona umbango okhona, wena uyakwazi njalo lokhu uhlezi uzithoba kulabo abangavumanga, ulokhu bacela, ulokhu ukhuluma nabo, ulokhu banxenxa kancane 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 kancane. Ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe kuwukuthi lokuhlangana kwenu sekwenzekile, kwenzeka konke even if kuthiwa nathelana nenyongo, nakhungani idalwa lalobolani idlozi, iqiniso limsulwa ukuthi laba who are against the idea yokuthi nithathane nalo mhlambe uthola ukuthi banqaba nje ngoba bona they had somebody else in mind, bakufunela omunye umuntu, laba bakufunela lo, and laba abakufunela lo oyakuyena wena, they are more powerful or maybe they outnumber the other ones. Ingxaki ke lapho isekutheni laba abayi-minority bazohlala be-aggrieved, right? And they will always come to you and tell you ukuthi lo hayi uyashelisa, lo wenza ukuthi, lo wenza ukuthi, yabo. Uma ngabe indoda hayi lo uyashela, lona unezancinza ezingaka kwasha wacima ukuthi imali ngabe asiphume la kule ndawo le, asambe awukho lo mshado. Uvuke wena utshela baba wekhaya hayi lalela baba wekhaya, mina sebengitshelile ukuthi wena uyafeba, wena unentombi eziningi futhi mina nje sengifuna ukuhamba la. Uyabona? So you must develop i-art yokwazi ukuthi wena usize laba abayi-majority ngokuthi ulokhe uncenga wena laba abayi-minority ukuthi imini umntwana wenu, ngiyanicela bandla ukuthi nisale senisamukela lesi sinqumo lesi, at least bona bayozwela ukuthi ngempela umntwana wethu shuthi nawe uyayithanda lento laba amkhombe khona, so that ibusiso becomes unanimous. Yabona kube ngoku-live ka-TikTok ngabe ngikhuluma ngithi u-unanimous ke wena ongawazi angixhuma ngixhasi mina lapho. Right, it's fine. Ngiyadlala guys, I'm like this, I'm always full of jokes. So I'm then saying to you, ngiyacela ukuthi wena
ucheck ukuthi bawukhethiwe ukuthi uhambe ube umakoti noma ube umkhwenyana kaSibanibani, ngabe idalwa zakho zonke yini zivumelene noma azange zivumelane. And kusinakudedilwane-ke ngempilo yakho mangabe ukuthi your guides are not aligned and they are in disagreement with one another. They will send you this good person, ne? Khambe ubona into wrong ngaye, khambe nixabane, khambe nihlukane kanti idalwa ivumelene. Emva kwalokho laba abanye they send the better person than the other one. And make no mistake, once somebody leaves you, the better person comes after. Yabona mangabe uhlala phansi nje ubuka, uyabona hayi man, lo lethwa manje hayi ungcono kunaloya in every way, because basuke bezama ukuthi ungakhaleli isinqumo sabo sokuthi bekukhiphe lana kuloyana, right? But it doesn't mean ukuthi loyana was bad. Inkinga kusuke idalwa zakho. Enye into mhlambe ekuyomela ukuthi sithi kuyihlaziya kancane ile, ngoba ngikhuluma ngeyidalwa zakho, ngikhuluma ngama guides wakho kuyiwona mhlambe aphethe umsebenzi wena uhamba nawo kanjalo. But enye into efanele siyihlaziye ilombango lona oba khona between your mother's side and your father's side bebanga wena. So your mother's side bane decision ukuthi bona bafuna ukuthi wena ulethele uSibanibani, and your father's side bafuna ukuthi bona ulethele uSibanibani, base beyabanga. Laba abakhethe lo ongalana, they'll make sure ukuthi bayazama ukumprotector. However, bame ukuthi kukhona izinto ezirong ngaye, then they've got no leg to stand on, right? And then uma ngabe lo partner lona eseqala ke manje eba namaphutha angasile, wanting to be bossy, wanting to be dominant, ridiculing you, undermining you, disrespecting you and all of those things, then i-upper hand sitholwa yilaba bangala bayamlanda lo muntu base yafika. And lo muntu lo abasoke bezomlanda bazokwenza sure ukuthi ama weaknesses kalo uyawakhava yena, uyabo, amaskaza creator lo uzowahila, right? Ngikhuluma ngabantu mhlawumbe abangadalelwe isithembu kodwa uthola ukuthi badalelwe a monogamous relationship within the spiritual journey. Okunye nokunye sisazophinde futhi sikuxoxe bafethu. I thought maybe I should try there, but check with your guides. Sibuze isithunywa sami awungichazele ukuthi njengoba ngikhethiwe ukuthi ngiyoba unkosikazi wakuloya muzi, zivumelene zonke inidalwa noma khona umbango okhona. And another thing isithunywa sakho can actually inform you ukuthi abaka partner wakho bona idalwa zakhona zivumelene zonke yini noma nakhona impi. Ngoba uthole kwesinye isikhathi ukuthi khona impi ngasesayidini lakho kanti nempi khona futhi ngasesayidini la partner wakho. Uzibuza ukuthi hayi bokwenze njani mangabe kunje, siyaphike manje bangabe kunje, kanti inkinga is actually on both sides. So ngalesikhathi ukukhunga idlozi, ngalesikhathi ukukhunga abantu abadala, ngalesikhathi ulobola idlozi, bakhona abangaba rebellious bethi no thina we do not recognize this. We need to be honest about that. So it's all comes down ukuthi bavumelana ngo elethu yini ngalesikhathi bekhetha noma abazange bevumelane ngo elethu. Bambe bengavumelananga ngo elethu wena uyohlezi wena ucela ukhuluma nabo laba abakusupportile, ubabonga ngale mshado abakunikeze wona, uphinde futhi ucele laba kade bengasupport ukuthi ngiyacela, ngiyazihlisa, ngisa umntwana wenu, ngiyacela ukuthi nisamukele lesinqumo lesi. Ona indlebe ngizokuzwa uzwile.